Kafuna mau. Dolibe Alléluia. Mie do du job de amasio katanya megao si on le mia dom le tepe ya si mie le takwa di yim. Wa do moto ado le miame. E ye mie po di job ale si wo kan o ha o gede miame be wa kan wa yi do doa di kple mi. Mia mie do wozona mie do jara mia kata le tepe ya. Bishop SDG Adewole mie de wozona o le Yesu comme tepe ya ha mie gado Baba Reverence Iko Adeon Shu Pala State Ocho mie de wozona o ha Akwara State be a Hadola mie de wozona o ha Professeur Moti Okpora mie de wozona o ha le Yesu comme amebu o ha si de gava eyenye Suku koko pe nufialaga sa oloru mie de wozona o ha Benjamin Ezekiel Issa mie de wozona o ha Suku koko de la chancellor mie de wozona o ha eye tohela le mia domea o Soheope tato le jukwa katame ambassadeur bele juku ewele eye echo Abuja eva tepe ya ebe ya kpo gome le Impact Academy simia ochoa mie de wozona o mia novi wozon le Yesu.com Kwara State Chairman ehava Brother Steven Awele ohan wozon lo maune yirao mia novi akpe le mia de wozona ohan Amesio katanye amegame o mau nyafiala o kata miakata mi matahla mo kata mi de wozona miakata mi do jana miakata le Yesu.com akpe na miakata Kafuna mau tepe ya mi gado miape ntome Pasteur o kata le anyehe de o kata wata titre ne mia de wozona o mau ne yira mia kata mia wozon lo kafuna mau azon mia se hadiha fo do Christ, the Son of the living God. Join us in making a similar statement, led by fire from the nations. I went down to the crimson river, left my baggage on the shore. I went down a sea, came up a sea, like with Christ. Now I'm reborn. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand humbly, I have been set free. I found life there in the Lord.
Praise the Lord. You are ready for your miracle? Kafu kafu na mau na sogbe na onuku no ele moaji gbonalo na ho la gbo so me le Yesu pankame. We thank God for what He has been Mi doing. da gbe na mau de nu so kata wo mo le. The great move of God in Eye our midst. ba kple alesi wo le zon dem le miame. For the time available now, we want to listen to some of the testimonies Le i si on of gbona what me God azon la has been mi doing. ase da se di chu le nu so kata mau le Our wo. brethren to move forward now very Eye mia quickly. ade kuku na mia no viobo wa avazon ne wa va na mi wa po da se di o. The first testifier should follow immediately. Da se di la gban to aje gomo hoho. As you listen to the testimony, Eye esimiano da se di asema be expectant. o han no Your te own koto wa. is on the way. Eye to han ava chu. The first testifier Da se di la gban kafu kafu na mau. And that blunt injury to the left eye, which was associated with severe excruciating pain, which is worsened by exposure to sunlight, disappear. Please hear from him. Praise the Kafu Lord. kafu na mau. And by name, Brother Matthew Oyena be Rotonubu. Matthew Olotumo David. During the Global Crusade Le from takpekpe Calabar, si Signs and o Wonder va last yi year, si July, nye nukunu kple te si o le miraculous kalabala me xɔ from, nukunu dɔyɔ ƒe eye. nukunu tsɔ ku ɖo What happened was nuku that ƒe I was vevesese me cutting stick. nu si And dzɔa one nye be of the game nɔ stick veve met sem me at ame nɔ dɔ my lém left eye. eye dɔléle sia And ku ɖe nye ŋku resulting in miɔ me ƒe excruciating ŋkua ŋuti pain for like 3 days eye before ŋku sia nɔ ve the nyem Calabar ŋkeke Signs and tɔ̃ Wonder Global Crusade. si va yi The hafi first wa night, adze takpekpea gɔme while le we were in kalaba church for the program, eye after the le prayer of the takpekpea man of mea God, mawo ƒe amea gblɔ be esi mawo ƒe amea do gbe ɖa la takpekpe sia leke be vevese sia edzo eye azɔ me matea nɔ edzo kpakple nuwo katã la trike kpɔm kafukafu na mawu tonight, ezã ya your eye problem ɔhã is ŋku healed. be dɔléle si le nua adzo The next testifier. ta tseɖila velia alo mamlɛ bubua. Praise the Lord. Kafukafu na mawu. Praise the Lord. Kafukafu na mawu. I'm Brother Shola Adelere, Ŋkɔ nye Broda Shola Adelele. NTA District. During the divine connection Le dziƒo ƒe asi kaka si wowɔ le Abuja la Edip, eta nɔ ɖu nyem at the vevie same time I have eye bread le yi ma at me my hã buttock, and something swell up at upper my something like hernia because I was having pain. nane hã tem But at the eye end of nu the sia message, nana menɔnɔ veve when sem our Father in the Lord said eye we should gake lay le hands gbedodoɖa mea esi mía ƒe pasɔ be míatsɔ asi da ɖe afi si le mía ve ma yetsɔ eƒe asi ɖeka da ɖe yeƒe ta dzi eye ne wòvi aɖea yetsɔ ne dana ɖe afi si nu te lea eye ne wòvi aɖea yetsɔ dana ɖe afi si ye le ye ve ma at the end of the eye le prayer. gbedodoɖa ƒe mamlɛ esi míeɖe ame mamlɛ la etaɖua dzo eye nutetea hã eƒu And the eye veve si sem ye le hã ehã dzo kafukafu na mawu kafukafu na yehowa
nukunu de to ohanto le modilo nukunu de to nous de ser de sidi lanchi la me zanya me ajo le yesu pon comme mau pon nous saint akasi ohan e yo ha ma chok be se alo nu bede ajo ya pon o Praise the Lord. kafu na Yehowa Praise the Lord. kafu na mau Orúkọ mi ni Alfred Ogulusi. nkonyanyi Alfred Ogulusi me le di palef be ha meme Kọjá mo fi ẹsẹ̀ òsì gbogbo kọ nínú ilé. Ẹsẹ̀ yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí í ro mi nígbà tó bí ọ̀sẹ̀ kan tí ẹsẹ̀ yẹn ò sí wọ ìwọ ìwọ lọ sí ọ̀sẹ̀ wọ́n á ní pé kí lọ sí x-ray. Wọ́n á sí x-ray dókítà ní pé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n fún lóògùn ní máa lọ lé. Wọ́n láti april yẹn títí tó di inú oṣù kẹsàn-án nígbà tí a lọ sí program ní Àbújá ní òní wọ bàtà tó ń gbẹ̀sẹ̀ yẹn wú bẹ́ẹ̀. Wọ́n nígbà tí a bá wà ní Olúwa tí wọ́n gbàdúrà ní ọjọ́ sátọ̀dé tí a ń ṣe program yẹn ìjọ yẹn ni Ọlọ́run dáwọ́ lé mi ẹsẹ̀ tó wú yẹn gbogbo ẹ lọlẹ̀ bàtà tí mi ò lè wọ̀ torí pé standard ni mo wọ̀ láti april yẹn tó bí inú oṣù kẹsàn-án láti ọjọ́ yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ shoes mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ kí hallelujah. Praise the Lord. What doctor cannot see, Jesus sees. And tonight, anything you brought here, they are gone. As the man of God pray in Jesus' name. Ilorin choir, please.
young sinner who cost a good friend to leave his own land where love abound so free. Who was the man who couldn't take the blame of the life he's lived in sin so shamefully? Who was the guy who had to let another die for the crime he committed, and so he could walk free? If you wonder what it looks like, take a good look at the guy that you're looking at. He looks a lot like me. It was me. I am the guilty one. It was me. The stars on his face, the sign on his head, the grace on the nails in his head, were all for me. Put there by me. It was me. Oh, it was me. It was me. The fool would turn a deal down when the price is paid. The interest rate is free. One paid it all, and if all means all, one of the whole is me. I believe it, I send it on high, where he makes intercession and plead continually. For the man who said yes when the spirit says calm, who still makes mistakes but prays when he does and walks unrighteously. It was me. Oh, it was me. Yes, it was me. I am the guilty one. It was me. The stars on his feet, his side on his head, the grace on the nails in his hands, were all for me. Put there by
le takpekpe gã si míewɔ le tsisi ne va yia, mawɔ nu gãwo eye Jakob dukɔa axɔ yeƒe nunanawo wòtrɔ ya eya ganye ŋkeke si ganye nukunu ƒe wòtrɔ na wo eye esi yeƒe amedɔdɔ Pasteur Kumuyi aga de yeƒe nya dogoa hafi ne wòava míedzi be míakpe míaƒe hadzi la si akpe ɖe mía ŋuti eye wòakplɔ mí le hadzidzi me. Mía katã mía akpem eye míaƒo asi kpe mía akpe míaƒe ame hadzi la. It's great to be back. Great to be with Pastor Kumuyi as we seek after and go after supernatural deliverance through Christ. So let's stand to our feet. Let's get ready to lift our voices together. And yesterday we were singing out the word, yes. Yes, it's such a powerful word. So we say to the Lord today, Lord, we give you our yes. Wòtrɔ ya mía atite ɖe du eye mía dzi ha míato na Yehowa be Aƒetɔ míetsɔ nuwo katã na wo, míetsɔ nuwo katã na wo, mía katã mía dzi ha ɖe du. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the way. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Here it is. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Yes, I will. Yes, Lord. We give our yes to you. Let's sing again. I count on one thing. I count on one thing. The same God who never fails will not fail me now. You won't fail me now in the way. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Yes, I will. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Yes, I will for all my days. Yes, I will, and I choose to praise, to glorify the name of all names, that nothing can stand against. I choose to praise, to glorify the name of all names, that nothing can stand against. Come on, I choose to praise. Let's go. To glorify the name of all names, that nothing can stand against. I choose to praise, to glorify the name of all names, that nothing can stand against. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless
choose to praise. Yes, I choose to praise. To glorify the name of all names. That nothing can stand against. I choose to praise. To glorify the name of all names. Come on, let's clap our hands. Let's get a beat going. Yes, Lord. Yes, I choose to praise. Come on. To glorify the name of all names. That nothing can stand against. I choose to praise. Yes, I do. To glorify the name of all names. Let's keep going. Come on. Nothing can stand against. I choose to praise. Come on. To glorify the name of all names. That nothing can stand against. I choose to praise. To glorify the name of all names. That nothing can stand against. Oh yes, I lift you high in the lowest valley. Yes, I bless your name, Jesus. Yes, I sing for joy when my heart is heavy all my days. Yes, I will for all my days. Yes, I will. Oh Lord, we say yes to you today. Oh. Yes, Lord. We offer our yes to you. So we say yes, Lord. Sing that. Yes, Lord. So we say yes, Lord. Yes, Lord. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong, in the Savior's love, through the storm. He is Lord of all. When darkness seems to hide his
he shall come to us. Lord, we're ready for your return. We're ready for your return, Lord. Let's sing. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless stand before the throne. Who's ready for that day? I'm ready for that day. I'm ready for that day. Yes, Lord. Give a shout to him. I'm ready. I'm ready for that day. When you return, when you come back, when you return, Lord. What a glorious day. What a beautiful day. When he shall come. Yes, Lord. When he shall come with trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone. For thus I'll stand before the throne. Come on, Christ alone. Christ alone. Cornerstone. Weak made strong in the Savior's love. Through the storm, he is Lord, Lord of all. He is Christ alone. Yes, Christ alone. Cornerstone, weak and strong in the Savior's love. Through the storm, he is Lord, Lord of all. Oh, thank you, Lord. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless will stand before the throne. In true supernatural deliverance through the work of Jesus Christ upon the cross and his blood shed for us. Yes. All the power is in your name. And as morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. We sing, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name.
shelter like no other. Your name. Well, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save. It's your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name, it is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. It's all in the name of Jesus. The scripture says, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Who, though he was God, he took on the form of man, humbled himself to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every other name, that at the name of Jesus, say his name, Jesus, 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 at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. And all God's people said, amen and amen. Praise the Lord. Kafuna mau. I say praise the Lord. Kafuna mau. Now, Azon. everybody say now. Amesia mende glory azon. You see, in the morning time, Mikwa we le had a ndikpadia. shower. Now, this is evening time, and we are having showers of blessings. Azon ya yirapechi There will aja be a demiaji. flood of miracles here tonight in Jesus' name. Fiesi ya le Yesu penkome. Don't allow the weather. Mega demo bena aleke eyi ya leroa ne ya lamena fana wa alo suso mena fan au va nabe mau nuso katatoa de amen amen sesere na mau. Listen, the louder and the longest Aleke amen wa deji eye wo jijia nene make nukunu wa alolo fiensia. Put your hands together Wasikpe na Yesu. Amen. Amen. We got little time to make introduction tonight. Eyi suade le miasi bena mia ade maupe ameanu. Verse 11. Efeso tope agbale etane. Pipi de kple wi VELIA eponpo to ameyo maupe gbogbo suosi apostolo me o kata yolo amedonye apostolo amedonye nyagbodilo me o kata yo wo dometoro wonye osofo wo dometoro onye nyagbodilao mo nyakakalao kple enufialao eye mau pe do vovolosi eye matem akpo o dometo gedeye subosubo do kata na no osi o voa maunami ameade yikenye apostolo nyagbodila mau nyakakala gbakple nufiala gbakple pastor fiasia wezon pastor ga hame ape pastor ga Pasteur Dr. W.F. Kumuyi Pascode na Yesu.
Pasteur akpena o. the Lord. Kafuna mawu. If you are there for your miracle Ne sɔgbe na fiɛnsi ne sɔgbe na nukunu wa fiɛnsi ya mɛ bɛ kafuna mawu. the heavens will open on you. Dziƒo nu aʋu ɖe dzi o. Eye yayira ƒe tsidzadzawo adza ɖe dzi o. Eye nu sia nu ɖe kpekpe nu sia nu yi ke ko dim ne lea fiɛnsi ya ye nye fiɛnsi yi ke wa sɔ asi o. Azɔa Before I get kafi into the real ne street ma tonight, geɖe nuatɔ me le fiɛnsi ya. waiting, I'm watching. menɔ ŋku ɖom esɔndi dzi menɔ tame bum nɔ gble dem tso esɔndi ŋuti zigbãtɔ le DUTOƒO MAWUNYA KAKA na xixia me ƒe ɖoɖo wɔwɔ mea esia la nye zigbãtɔ ewue nye emegbãtɔa mebe ewue nye amegbãtɔa. I've been dreaming of the Eye menɔ drɔ̃e kum tso yi ya ŋuti bena ɖe personal time. eyi ka yi tututu ye matem akpɔ eyi ya ɖe ye manɔ anyi ye naɖeke mado ŋƒo na mi o For the youths, gbakple sɔheviwo teenagers, gbakple young adults, ɖetugbiviwo kple ɖekakpuiwo sɔhewo ale gbegbe bena mafia mi masɔ nyaɣlawo sɔ fia mi young ale yi ke ehɔvi azro eye wòade dzi eye esɔa ye nye ŋkeke gã ma gble na ɖekakpuiwo ɖetugbiwo sɔhewo lo wole sigbe wo ene lo alo womele abe wo ene o wodona nu abe wo ene alo womedoa nu abe wo ene oa. your eye, they don't cross your teeth. o Wherever they are, afi sia afi yi ke wole meka ŋkume yewo nye etɔa kplɔva ye nukunuwo ava me and the young eye of fly, ehɔvia azro eye ade dzi ake aʋa la me eye you weekend leaders who are here tonight. sɔhekplɔla yi ke wole teƒe ya medo gbe na wo elabe wova nuka ŋuti o elabena wonye be etsɔ ŋkekea nye ŋkeke tɔxɛ ɖe ye mi la sɔ miaƒe dziwo kple miaƒe susuwo kple miaƒe asiwo awɔ ɖeka eye agbewoa mawo akasi ŋuti eye kristotɔ nunɔlawo kplɔlawo nɔvi vovovowo yiwo katã wɔ ɖeka kple mi le DUTOƒO MAWUNYA KAKA ya mea mie katã miele taɖodzinu ya dim bena nukɔ esɔ ƒe ŋkekea mi le kpɔ mɔ ne ŋutɔ eye mekpɔ I'm likely to be here before everyone else. ebe le dzi be yeava fi ya kafi ame ɖe kpekpe nava Other things, eye I am thinking of you. esɔa miawo ŋuti ye le gble dem tso sɔheviwo le dukɔa me le teƒe sia teƒe le anyigba ƒe teƒe ɖe kpekpe le Afrika godo le teƒe sia teƒe etsɔa ya nye miaƒe ŋkeke sɔheviwo. Whole assembly shouting. Ameha katã ne do wuli gblɔ be amen. Let's come back now to Mina azɔ miatrɔ gbɔ va fiesi ya gbɔ. Fifi ya mieva fiesi ya nukunu manifestation, zɔɖeɖe power, nusẽ miracles upon your life. nukunu aɖiɖi ɖe agbo dzi fofo We come today. mieva egbea No, ye mienye be wo ya ne sɔgbe ɖe mia ŋuti eye mienye bena lele mia dometɔ ɖe sia ɖe yra ge eye mebia fiesi ya be nanyɔ dɔme na ame sia ame ɖeka gomekpɔla ɖe sia ɖe eyo katã le radioa gbɔ nanyɔ dɔme na ɖeka le Yesu ƒe ŋkɔme ɖeɖekpɔkpɔ dɔyɔyɔ gaɖeɖe nukunuwo amlima ƒe gaɖeɖe wɔnuku na ame sia ame le teƒe sia fiesi ya akpe elabe le tɔ na mi le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le. the Lord bless you. Aƒetɔa Sit down. Mawu ne yra o mianɔ anyi le aƒetɔa ƒe ŋkume fiesi ya Still pursuing miekpɔtɔ le edzi yim the theme, supernatural. tanyagã yi ke le nye bena
Gadede Wɔnuku eye yike miele lenku de yayira tɔxewo yayira wɔnukuwo yedzava agbome nukunuwo kple yayirawo ava na o atso fikɔ atso dziƒo ƒe fiazikpuia gbɔ mikpɔe ɖa le Mateo ƒe agbalẽta de eye maxlẽ kpukpui 9 ale miado gbe ɖa yenye si azɔa Kristo miaƒe aƒetɔ miaƒe ɖela miaƒe gaɖela enya ale yi ke natem anyɔ fofo la ƒe susu ale yi ke enu yiwo katã hiãm ne le atso dziƒo fofo la gbɔ ava na o ele dzi bena ɖe le dzi be gbedodoa nakpɔ ɖo ŋutia ɖe ne le dzi be agbewoa ne kpɔ tɔtrɔa ɖe ne dzi bena dziƒo fofo la natrɔ ɖe ŋutiwa ɖe ne le dzi yayira tso amlima nukunu mawoa gbɔa ɖe mɔ nam ne magblɔe na o ale yi ke nate gogo fofo dziƒovitɔ ebe mia fofo si le dziƒo wo ŋkɔ ŋuti nakɔ azɔ dziƒo keke ale gbegbe eye ekeke dziƒo kɔkɔ eye dziƒo lolowu ɖe kpekpe eye dziƒo keke ale gbegbe ekeke wu anyigba dengble so ŋuti amegbetɔwo katã yi ke xɔe se woxɔ aƒetɔa dzi se tso eƒe gbãtɔ le xexea me ƒe wɔwɔ ƒe ƒe gbãtɔ kaka sɔyi kaka va yi ɖe ƒe 1,000 ƒe alɔfa ƒe 2,000 1,000 akpe eye akpewo eye le Mawu xexea me ƒe nutsinya ƒe dzɔdzɔme me la ame mawo katã la oxɔ Kristo dzi se oxɔ Mawu dzi se azɔ ole dziƒo eye dziƒo keke ale yi ke dziƒo keke ta la teƒe tɔxɛ ɖe li yi ke nye nutsikɔkɔe ƒe teƒe yi ke nye bubu ƒe teƒe nusẽ ƒe teƒe yi ke fofo Mawu la ŋutɔ ebɔbɔ nɔna anyi ɖo afi ma yenye dziƒo ƒe fiazikpui la eya ŋuti fiesi ya medzi be nado dzesi bena yayira yayira nukutɔwoe yi ke atso dziƒo ƒe fiazikpuia gbɔ ava na o egbɔna na o dziƒo ado dzesiwo le teƒe ke ne le eye nusẽ adze gbɔwo le teƒe ke ne le Mawu ƒe nukunu ado dzesi afi tututu ne le akpe na Mawu le tawò le fiasi ya elabena mɔnu ɖeke meli bena nukunu ada wo ƒu o ne te yi teƒe ɖea ado go ne trɔ yi ɖe megbe domea ado go le afi ma eye nukunua atso dziƒo fiazikpuia gbɔ mina ne miakpɔ nyaɖeɖefia tatɔ̃ kpukpui gbãtɔ eye ame si ke ɖu dzi la abɔbɔ anɔ anyi kplem ɖe nye fiazikpui la dzi abe ale si nye hã meɖu dzi eye mebɔbɔ nɔ anyi kple fofonye le yeƒe fiazikpui la dzi ene fofo la esɔ ena anyi ɖe fiazikpui dzi le dziƒo le Mawu ƒe ŋutikɔkɔe me eye enye ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpui enye amenuve ƒe fiazikpui eye egbe ŋkeke li gbɔna yi ke wòabɔbɔ ana anyi ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe azikpuia dzi vɔa na wò egbea na nye hã egbea na mi katã egbea na mi afi sia afi ke ne le eye ne le gblɔ be o Mawu gblɔ nam enu yi ke wòle nam be mawɔ bena yayira na tso Mawu ƒe fiazikpuia gbɔ amenuve ƒe fiazikpuia gbɔ nutsikɔkɔe ƒe fiazikpuia gbɔ esia ŋuti ye ne le teƒe ya esia ŋuti ne le radioa gbɔ mekpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti wo ŋutɔ gblɔ bena ɖe nye maganɔ abe ale me le tsã ene o enu etɔ̃ ye mi la kpɔ nutikɔkɔe ƒe fiazikpuia ƒe ganyenye nutikɔkɔe ƒe fiazikpui ke womatem aƒo ɖi o
ye o matem dipopo deke matem akantio XEXEAME pe dipopo deke makantio Mawu pe nchi kokwe pe fiazikpia pe di mapo eye VELIA yenye avulela ikele amegbeto kple Mawu dome deka pe koeli yenye Kristo ye Kristo elon amesiame eye elon nyaugbo alegbegbe eye Kristo mekpona amenkume alo agbe ame ade ike va egbo o esime won va anyigba dia ekpoto nye eya make echoivai egbe saide mavo me eye fiansi yala Kristo ma agbe o amen wa medi meseolo afisi afi mekafi necho mekafi ojiodo minya XEXEAME to minya aleke mile mi gblabe ameya nyi ivo ameya nye Africa to ameya edesuku ameya medesuku amegbeto ko mienye mi gblabe na ameya lekea ya enye subo nyegba kple le subo de kame amemaya me le subo nyamo mi amegbeto la mi dena mama mia no dome alegbegbe bena nenyibe eti le edumame esimele mnyo miagboa mi metema adete pema ade ani amema ogbo bena miatema akuti o voile Mawu ya gbola Mawu ya mekpona amenkumo Mawuma yenye to Mawuma yepe nukunu enye to le fiansia yepe nuse nye to le fiansia ebe amesiame ike ava benare amenkume kpokpo de keme lemo bena obe wabe ojiole akpa leke alo ojiole alo ya ne subona ale awo vako weya vako ela bena Mawu nunana tohede Mawu nunana tohede yo so dare na mia dometo de siade eye etonlia mia kpo enu tonlia yenye nu blanu kpokpo ike sedo peme lentio cho amen veve fiazikpi agbo nuke aswasi o enu aswasi wa lipo manonti o sepe manonti o maupe yaira sepe manonti o maupe zondedele agbo me sepe manonti o eye gadede nukuto ike aswasi o le fiansi ya sedope manonti o le Yesu pe nkome maupe nublani kpokpo ike sedope me lesio cho amen veve fiazikpi la gbo enu gbato yenye Mawu pe fiazikpi nchi kokko pe fiazikpi gan ike dipo pare kemele nchi Samuel pe agbale gbato tave pipu nyilia ebe ela do le pupu dedime eya de ahiato cho keme ede ahiato cho keme eye wo he ameda he cho bafifime nuka keme nele le agbenono pe akpaji le dowo pe akpaji le gore pepeme meka ale ikene deto le enu vodi wawomo fiesia apeto ado deji eye ne wana wa kple amegan wa no kasosome eye kweda eye wa debubume o eye wa debubume o pezi eye wo debubume o pezi asinawo amen eye domenyinyi aswasio eye simeneva Kristo gbo ne va Mawu gbo jipo fofo la gbo amesi bobo nwanyi de nuti kokwepe fiazikpiaji eye akoko odeji le tepesi atepe kenele eye nuvo wo kata akloda alechinao eye fobubu wo kata adejo eye fobubu yo kata lemewa fobubua ejo la gbo me so imavo le Yesu pen come do mi peda mahle Salumo pe agbale tablasie ke vone pipi asiekelia pipi asiekelia egblobena mele nu gble the throne of iniquity
Mako nyenye pe zikpi mi kwa kuhia malo kuhi ke le mi amegbeto ntia yema ela bena mi nye eme kokote bible agble enu yo bible agble a mi nye menye ema dede ko o mianto mia pe nu metoto ogble na mi eye menye be esia dede ko mia pe agbenono e defia bena agbeto kata owo nuvon eye maupe nu ti kokwe hiautim le esia nutia e bobo noanyi de nuti kokwepe fiazikpiadi eye mi kata ameyo le emiame ameyo le dusime ameyo o desuku ameyo me desuku pao ameyo nye ameibo ameyo nye ivuo ameyo nye onye ameyo le tepe sia tepe eye ameyo le go kemeti anyigba pe go de sia de le jojomeme le agbenonome la amegbeto kata wo nuvo eye maupe nuti kokwe hia otim eye le esia nuti nuvoanti eye yado yila mie bunata me so nuvo di kemi wanchi mi gba bena me wesi aleke eye me weya eye yenye enuma tututu ye webenanko ye monami eye mi meten de mawugbo mi meten de mawupe nuti kokwepe fiazikpi agbo voile le fiasia nyanyue ikele vana wa yenye bena fofo dipo victoire e wododo bena nuvon wo katala akoko ojo iye eye yepe dodoma yepe tame dodoma matem adokpo le Amerique pe agbemo ebe nade meledi melon alegbegbe ebe melon nyagbo alegbegbe eye mejibede ma va eye ma koko odeji eye na de fiazikpi nu chikokope fiazikpi agbo enu de kape kwela tema khemona o nu von wo ne wo nouveau abe aleke amebubu cha wo nouveau ene o kata wo nouveau eye mo pe nu chikoko hia otim voava e maya ma nyanya de ko Kristo kule taovo a negro amen fifia Kristo e chode gbo benare a lo a de nouveau ojo aletinao eye na futiti wusno eva benanuko ya demicho gahome ya demicho nouveau pe gahome eye akomi adade kokope le nuti kokope fiazikpi adi ne va Kristo gbo fiasia Kristo achoe akeo Kristo aletinao eye na fu wude chifu eye na va nuti kokope fiazikpi agbo nya mava Nyea mazon yinti kokope fiazikpi agbo nyea ma te gogo nuti kokope fiazikpi a mate gogo yepe nuti kokope fiazikpi a adokpe di la gbo mele Yesu penkome minami akpo nu velia mie le kpo avunlela yikele amegbeto kple mawupe fiazikpi la dome minane miakpo hebritope agbaletawive kpikpigbato eyata miaoha esi dasedila pe alilikpo ganto po hlamila ele globena ebe dasedila pe alilikpo because when you have one mikwa ela bena nele kpo de ka eve eton de ka eve eton o kaka eye novanye alofa akpe million o eye nele lo kpo ma o le abe alilikpo ene eye o sogbo pam za eye ele globena de mie kpo amebubuo abe woke alo abe nyeke ne a wo okplo over apeto Yesu gbo okplo over apeto lagbo abe enokene abe
Abraham ene, abe Sarah ene, abe Isaac ene, abe Jacob ene, eye abe Joseph ene, abe Mose ene, le etawi de keame, abe Ahab, eye ame maokata, wo sogbo, onye dasedi la ope alilikpo. Eye apetoa etro wope agbe eye wo mikwa fiansi ya yenye fiansi ma bena nusianu ike webe ne le kpo megbedome eye ne ti megbedome eye esi dasedi lope alilikpo gon topo hamitala apetoa akoko agbe oyiji eye enuma ike le megbedome enuma ike apetoa Yesu Kristo povum a klo nouveau de sia de dans la gome eye awo nazu amenyue ewo mezo amenyue brobe awo mazu amenyue Yesu povu awe eyata o brobe na eyata mioha esi da sedi la ope alilikpo gonto po hlami la mina mia de nous pepe sia nous pepe ple nouveau si de atodemi lada enu igbomo le ayenye penanko ebe nele wona de zigbato aga juro be na aga VELIA eye zigbato VELIA ma a defuno vide eye zitonlia eye nele vale won kaka ziwolia kaka solia ola no bobuena o eye nebe amede edana lakpa eye evana mebe edana lakpa ziwo ziblave eme eye nebe amade le fifim zigbato efika ka ziblave a etrosunu popodene nebe amedenye ekondala edakon kaka zi alofa de ka azunu popwene eye mouvons elle bobwerene ebe mia de nu pepe sia nu pepe da eye fiesia esineva apeto agboa na gbobe o apeto nu von mo yo kata mo wona yikenye nu von mame eyike me wona bobwe eye etrova zu jojo mele menye megbenu dale gbo eye nele wo esia ebe minane mia putu eye minane mia agede dudime kekeme pipi VELIA eye mia kpo Yesu Dzi mia kpo ye oleji de kpopo akpo Yesu Dzi oleji doyoyoa wonkune no Yesu Dzi oleji gadedea kpo Yesu Kristo neleji nusia kpo Yesu Kristo eye neleji benade ya kpo jijeje enu le agbomea nku oneno Kristo Dzi eye mia kpo Yesu sinye khosepe gomedola kple nuwulada amesi doji pe atiso gapefu eye mebunu pe o letijo si wodo dine lata eye wo bobono anyi bobono anyi le maupe fiazikpipe nudusime bobono anyi de maupe fiazikpipe nudusime nukantio alegbegbe benanuko be watem a pokoko le tao bena watem a yo fofola a pokoko na fofola le tao eye yenye avulela eye glona benare fofo tchekewo ela bena omenya emechonu enu iwo le omenya yepe mechonu fofo mekule ota benare be eku yike dola vaodia me de kumada lo pe agbeme eye ne le va fiansia ma gbe o ela benanuko ma gbe fofola ma gbe avunlela ike kule tawa ma gbe otala ma gbe oton eye esi ma wo yoyo fiansia eye ma gbobe ne le jibe Yesu na nye apeto Yesu na nye delao le mau fofola pendusimea ele pokoko le tao eye ele ji be ya de o ele ji be ya chonufo o ake o ele ji be ya kplo va fofo dipo Victor lagbo eye nele dontia nele do yoyomtia eva menao globe amen mebe eisi me na to na yoyo na globe apeto nyenye si ava menao le Yesu penkome
Ebobono anyi de mawu fofo la pe fiazikpi la pe nudusime. Le tao. Mina miakpo nyadede fia tandre. Pipi nelia. Nyadede fia tandre. Pipi enelia. Eye me glone bena. Obiase le jipo. Ame akpo. Ame akpo sokpo pam. Ame gbogbo yiko le mau pe fiazikpi la nuko. Ye Johannes eglobe me kayo nyo blenam eye wo glonam be wa wenye ame yo dogocho hagalame lekeke anye kaka tetekpo ike me tomnele anadoleme na doleme to Yesu alevi la pe vuji ameke kule tao dolele vevesese haha nu kake onyan owema doleme yinama ne doleme eye alevia pe vu klonchi eye wo lechinao eye wo nglo wo penko mi kwa den bletonchi omo kae naple omo raple aso anya awo alo aso klonuchio voa ejiwo yike me enu podi odonagocho agbe podi odonagocho eye o adire kemeli atema klojiwo adewa yike dana lakpa adewa yike eglona amejunyao adiade kemeli omode kemeli atema klonchio voa Kristo Yesu pe voa koe eye ne le vaigbo eye ne kho Yesu pe voa jise ehu yike kora nyi le tawo ehu ejiwa anti akom ejiwa agbewa ple gbogbowa ple lubowa adiade kematema lenu mao voa Yesu pevu aletina e nafu de chifu eye le pipi wi adelia me wi atolia eyata wo le mau pe fiazikpi lanuko eyata ela bewo va eye esi wo va ova to Kristo Dzi eye oji benade Kristo nenye yope dela Kristo nanye yope gadela eye woji bena Kristo nanye avunlela yike akplowo so ide fofo dipo vito agbo obe eyata wo le mo pe fiazikpi lanuko nyecha ma no dome wo ha na no afima ye apetoa le fiancia a mona zomavo le tao zomavo pe moi atuido eye abujipo pe mona mia dometo de sia de fiancia e si me na probe e apeto nyenyesi e la bena meleji be Yesu pe voa ne lechinam ne konu chinye mele voa pomolo eya epona eye na dem ya pe jofito me mi me pona ya ode voa eye makpo enu nyame kele yame ye yi na dem ya pe lama mele kpomo eye mi mele kpomo me kabe mi le kpomo alo mi mele kpomo voa eya ne mi gboya eye mi gatro apetoare edena enunye to ikele yamea edene eye kpotu ami gatro dene to mi mekpene mi menyana leke woyino nenemake ike enunyame kele yame nana bena lele agbea nenemake Yesu Kristo popu ike kpo meloa alechina ole fiensia oya nyeko mekho apeto ajise eye alevia pevu elechinam eye mefu de chifu amen eye na subwe zakple keli le yepe gbedoxɔ me eye wo subwe ne zakple keli le yepe xɔ la me eye ame si bɔbɔ nɔ fiazikpi la dzi la anɔ wo dome ame ɖe ne do wli gblɔ be amen
dope ton lia azon dope ton lia mila kpo nu bla nu kpokpo si sedo peme linao acho amenuve fiasikpi agbo ba nu ti kokko pe fiasikpi evelia mawu pe fiasikpi eye eton lia amenuve fiasikpi fiazikpi ma amenuve fiazikpi ma ne zogbo na egbo eye amenuve wa now amenuve anabe nu yo kata dimnele nu yo kata hiana ole agbomea amenuve a tu efe na ole Yesu pen come minami akpo hebrito pe agbaletane pipi wi enelia si to jipo meyila le miasi signé nous non la gan le miasi la minya yado ya amade jedo and he's trying to contact this hospital. eye ele jagbagba be yaide komaji yo be abati ovo eye ebe yaide konbubuji obe dokita mele konji o eye egba jagbagba be yai konji bubu eye ogbona be na You need to contact a private hospital. obe elebe na yide clinique na yide clinique lebe o leke mawo You have a doctor. You say, have a doctor. To myself, no, I don't. And the other fellow said, I have a doctor. I have it. Any moment, any hour of the night, I have. And whatever the challenge, eye lekeke anye adika go there. ayi afi bubu ao I said that to say this, ebe blon we have mie nous non la gan le miasi that's the Lord. nous non la gan le miasi yenye apeto Yesu Kristo apeto Yesu Kristo nebe nele jame de benade ne ndodo vana ore High priest, nous non la gan la si ne le pobe nous non la gan me le we asi elle a signé do li globe nous non la gan la signé de popo a de la signé doyola la signé o gadela la signé Amerique a do ya nyonchina ma elle a signé Amerique dona ku khonchia elle a signé eye enye tonye esia yi esianuchi ye me va gbo wo be ma gbo no benari be wotan nu no la gan anwasi o de la atema anwasi o doyola atema anwasi o gatula anwasi o de la de anwasi o Amerique ado hiawo katanchi amesi ado katanchi na wo lebe mele jibe ne nwasi ma fiao tro da le nouveau wo yome eye na va de la gbo eye apetoa ma gbe ame adeke o me gbe na mo amesia me ke va gba ehone fiesi ya aho that we have ebe azon esinu no la gan si to jipo meyila le miasi signé Yesu ma uvila mine miale miape ho se me pupu mede asi pupuwi atonlia ela bena menye no la gan si matem anya miape gbojogbojo na mi o laye le miasi o we have not, ebere menye nuno laga si matem and even some of our mikwa older miape de kakpio gohan ametitio onye benanko ne ogbo akpasaga tepevia enana bena enwa etrona tamenanwa ebenari menye ela bena menye nuno laga si matem anyamiape gbojogbojo na mi olae le miasi o ke bom enye amesi atem ayodomi gbojogbojo wo kata egbela Kristo adeda lejio Kristo ado kukiwa nchina o eye fefese se wo katare Yesu le se fefe ma gbakple o ade fefese se ma dale ji o eye gege de sia de yiva mele agbome gbakple hunde de sia de apeto Yesu ele se enyanu imetom nele eyata ade gege ma dale agbome ade adika ma dale agbome eye fefese se hunde de ma Yesu ade dale Yesu penkome ke ele globena nkom
ke bomu enye amesi wo te kpo le nuo kata me abe miawo ke ene ne gbe nuvon ko emele enu o kpukpuwi adelia le kpukpuwi adelia me eyata mine miacho jidepo ateva miacho jidepo ateva meganwanyi dare lo megati tepe ka dare ebenare eyata mine miacho jidepo ateva yepe amenu veve zikpi la nko yepe amenu veve zikpi la gba nuti kokwepe zikpiye eye velia mawu pe fia zikpiye eye etonlia yenye amenu veve fia zikpi amenu veve zikpi eyata mine miacho jidepo ateva yepe amenu veve fia zikpi la gbo eye wa ve mianu amenu veve gbonana o nu blanu popo aswasi o nenyi be de o nye jena yere ma na de ke ma so amerike si o ne de wa nye jena ye a e na ba grobe mawu jesi nye a jesi o ewe woreka ene grobe mawu ne jesi nya amenyu ne nya amenyu de kemelio ne gbe mawu ko nye amenyu ma menyu ne nyo de mona maglonya tepe ana olo ne nye nous vont là nous vont le sousome nous vont le diome eye leke natem ava ma ugbo eye na agbobe ma u poda nyenyesi me va le nye jena alo me je me nye amerike je awo donc kwezi bible agbobe wo kata wo nous vont eye mo penti kokko hia otim meka le ke ne nye amekoko olo ne do wo asida mekale ke ne koko ne le ko asiji amatema kaji ponchi eye ne le gavalia zikpiji ha eye ne ko asiwa ijia matema kaji po eye ne le va ito kokoto utame ha ye ne ko asijia asio makaji ponchi gbero mi kata mi wonuvon eye mo penchi kokko hiamitim mo penuchi kokko hiamitim ma upe blibo de hiamitim eye anuchi ye mi me vana le miape agbobe meti enyenya me aleke awo vo mi vana le nublani popo pe emoji mi zona eye nublani popo av vana o le fiesi ya nublani popo ma acho nuvon o ke o eye nublani popo ma ayodo na o eye nublani popo ma ange kokuti de pepe da la gbo mele Yesu pe nkome be mi akpo be miape asina sunu blani kpokpoji eye miakpo amenuveve hena miahoho le hiahiagbe le fiasia aswasio na kpoe eye DUTOڦO MAWUNYA KAKA ya mieno wom eye mieno zondem to ju ide jume eye nyenye eye nyehamenye bena tepesia tepe ke mie vei doa tepesia tepe ke DUTOඵO MAWUNYA KAKA dro na yepe agbanso danaroa mie no na tepe ma eye nukunu kaka na cho tepe ma de na tepe vovovovo abe ale ke wole jole tepe ke DUTOඵO MAWUNYA KAKA le ejo na le tepe bubu ha nene ma ke le fiansi ya ajo le Togo juyame ajo le lomepe juyame eye wa ajo le tepesia tepe amen. Ye amiade penonome ye penko yenye promise eye adide di Davide dui di Davima menya di Davide pepepo yo eye elete eye olete eye yebe podoa eva te de kwebena ebe podoa ete ale gbebena na so bena amei fofu ye dinu asieke ma le fuasi eye game soja diviene eye edita itepe vovo amekpa donti o vo abe ale keko chane le toji ene lesia echa no toji eye wo no DUTOඵO MAWUNYA KAKA sem nenema medene doli globe nu blani popo medene doli globe nu blani popo ma demona yento ne wa gbon yepe nu chinyanami eye yepe nu chinyama awo na de le miacha miapa gbome
ebe ben konye promise da sedidi gande lesi ye evame yebe podoa e podoa e bado ye ela be funo pe podoene e amade keme buibe na yatem achi agbe o due to my husband's condition. ebe esrale ponpo gbobena ye srompe dolelia enabe ye pefu ye sefebe alegbegbe ye kokone ye matim awo nadeko ye globe oh mawu oh ye be gbogbo acha eva chichi for good 3 weeks I could not pass phases, not eat anything. ebe matim adu nadeko No way, no solution. Ye don't see the camelio. Kakava na esimeye DUTOڦO MAWUNYA KAKA. Yiko do tanya na bena go gbagba nukunu pe go gbagba. Ye le yepe nono me antia ye to ye matema yide DUTOඵO MAWUNYA KAKA pe tepo ye no feve sem le konja ale pepe. Voi evame bena le the 3rd day of that program. Do doa pen keke ton liaji bena novinu tu va kwaji eye wo va ba kple amekpe gbalevia yo va manayi ye gbobe Kumuyi pe mawu me gbobe esima do kwaji re bede na tuka mo to agbalevi amekpe gbalevia ji ye ko ye gede kwaji re ye so amekpe gbalevia so dade novia pe potoji. That is just what happened with the picture of that flyer. Eye photo vi yike no amekpe gbaleviaji re ye so dado ye pe potoji kafin ne novia ne wava ebe dokita edo gamebe ya wodo nai va kafi ne dokita pe asai ke odua na va jejia be mawu pe nu se wodo nai afo ye be potoa e makekem started coming out. Ebe enu le do kafi ne dokita ne wa tro gbova be wo kata wo do le podo amene kekekekeke eye amesia menori ji le kwaji be o ma wo kato gbenye si o Kumuyi pe mawa ewe na ye esi anchi edo yobo a ona le konjia mega jeji o ye nusia nu gbova petepe to DUTOඵO MAWUNYA KAKA ya dia mawu feyenu mawu nyo domenayi eye mawu yo donayi. Amen. DUTOඵO MAWUNYA KAKA na khehia eya ya de ma tonchi wayo nukunu ava mele agbome mele nu pomcho mawu pe nu blani poponchi mi kpore ey mi vade mi va ey mi le biom mawu pe nu blani popo nu ka dim ne le fiansi ya globe mawu pe nu blani popo ye globe mawu ne kpo nu blani nam mawu ne ve nu nye mawu kpo nu blani nam yenye enu mi kwa eyin amei pe nya gblom le fifia ya kpliboye ekplibo kenkem yela mebe ekpliboye ye jilao no fukpem ale gbegbe jilao kokone eye ye ntomatema ona de kele do kusio va wakafu mawu DUTOඵO MAWUNYA KAKA na XEXEAME evado abe ale ke o vado chaji onene o enu nwie de le moji gbona na wo ye ne me gbon nu tinya kaka gbon voa me ma vivi le nu nyeme de koyo voade de mo bena nu tinya de ne do le amianto pe nu me ne wonto na kpe na se eto ele didase ebe yebe via ojia afọ ekplibo eye yo disale konji owodo dokita la don gbe na mi be na de ne wodo ane o ne wodo ane vo anu sanu la no tepe edo ayo wo a ebe vi matem azon ye nto eye to anto ye no nde pepe wom ne
Yento le nasine dona nune. Eye Pasteur Kumuyi pe DUTOڦO MAWUNYA KAKA. Ike odo tanya na bena nukunu pe mawu nade jo le DUTOඵO obe matem azon lion ye via meten zon azon lion yento ye letine donune eye ye dolinone Pastor Kumuyi said yesterday that ebe ye be via pe ma vale tona bena evien le tona bena papa Pastor Kumuyi glona yu so be nya kwasi ji ebe kwasi de kaji na so asi VELIA so da do ki oji fofo le Yesu pen come mie de akpe no la bena mie nye bena Kristo ede fipo dede pepe da cho amesia me pa gbe me Wɔnuku na nuku agbato o na be to kuno na senu na be klibo to na titre wa so asoli ebe de papa Kumuyi gblonso bena de titre na so asoli ye po titre so asoli eye so asaji ele wonu ako ebe mele pom and move like a gladiator. Elle zon kan eye ele zon nwere yebe So in the evening, ye fiansi pajia yo ire DUTOඵO MAWUNYA KAKA wanting to be seeing the worker because they want to notice him. They notice amero onye san o jesi san aleke wo jesi san me gale nene mo me da pe na mawunto me da pe na Pastor Kumuyi that the auction will not run dry. More auction to function. And I wish him heaven and last, his family heaven and last, his ministry. yebe pomea yebe subo doa mawu ne yirene Praise the Lord. kafuna mawu Your own time has come. wocha gapopoa gamewa esu gamesuna o ela bena azon me va ple didepo na zon ebe mia va didepo to ategogo amenwe fiazikpila gbo alebe nublani popo na sumiasi eye mia kpo amenwe hena mia hoho le hiahia gbe Your salvation. kapopo asu Your healing. ye dede popo wa evado ye doyoyo wa evado vo Mercy of God. fiesi ya mawu pe nublani popo achonu vo okata ake o Mercy of fiesi ya mawu pe nublani popo ayo dodo lele de pepe yo le lamena wa mo pe nublani popo ayo do bobota na mianuku expound. nya bobota mia nuku o onto ne nye The mercy be ne hia mawu pe nublani popo ne wa cho nu von pe keke avana o mo pe nublani popo ne wa cho dede popo vana o mo pe nublani popo ne wa cho edi pe kokko nyenye vana o afisi afi kenele na ko asiwo eji na ko wo asiji nublani popo gbonana o dede popo gbonana o chochoke gbonana o we akọ asiwo ejiko eye na gbe apeto nyeme jeolo me va le wonu blani popota be na tue akim be na lechinam be na konu chinye eye na denye luho ko asimaji ne le ko asiji re taflache chitre le apiame fi kenele kapo eyi vefe de nyesi won to ne nye cho wo jiblibo me ple wo lubo blibo ple wo susu blibo be ne va Kristo boye eye ne tro megbe de nouveau o vodada o jidada o eye ne va ple di koseya eye ne ko apeto Yesu Kristo Dzi be na Yesu Kristo na nye apeto ple de la na o ko asiwa iji eye na titre le tepesia tepe nele mawu ne yirao afisi afi kenele ne radio ji nele miape gbesem le tepesia tepe nele alo mile hame ameda alo mile tepesia tepe kemile enuma ke na wo mawu pe no blani popo ana benu von o wa tweke o eye na kpo dede ma do gbera pere nti o fofo le Yesu pe nko Coca-Cola me ne globena amesiame yike ayo apeto la penko a akpo dede me do gbera apeto be wonu blani popo
be wo dede kpɔkpɔ be wo tsɔtsɔke ne de wo dometɔ de sia de gbɔ pipi la le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo le tsi na wo eye nàna wo kaka ɖe dzi be dedekpɔkpɔ nye wo tɔ aƒetɔ xɔ wo azɔ eye nàɖe fɔ bubu de sia de ɖa woƒe nu vɔ̃wo ƒe fɔ bubu de sia de ɖa akpe elabe le na mi do ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me ye miedo gbe ɖa le aƒetɔa eɖo wo gbedodo ɖa ŋuti ne kpɔ ɖeɖe eye wotsɔ nu vɔ wo ke o elabe Mawu matem aka aʋatso o ebe va eye maxɔ o eye exɔ o eye eyi yi ke me mieva ɖoa anye eyi yi ke nyametsotso yi ke ne wɔa nawɔ yeƒe afɔɖeɖe bubu eye naŋlɔ nu kɔ o kple phone number wa aɖo ɖe mi eye kpekpeɖenu gbɔgbɔmetɔ gbedodoɖawo ayi edzi asɔ kpe ɖe ŋuti o bena nali ke le xɔ sia me. Nukunu wa wole asi trɔm le ŋuti eye ele te nɔ ŋkpɔ o azɔa naŋlɔ nu kɔ o phone number wa kple adresse wa fiasi ya enye miaƒe fiasi gblɔ be amen ame aɖeke ŋutɔ manɔ ɖikeke me o enu yiwo dzɔtsɔ yi va yia wogblɔe na mi eye egbea enu gãwo gba le mɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me sɔ phone number wa ŋlɔ phone number wa aɖo ɖe mi to 93 04 38 38 le EÚEGBE me blacheke vɔtɔn naɖeke o kple ne blatɔn vɔ nyi nukɔ o naŋlɔ ŋkɔ o phone number wa fisia ekɔ yi me ne le naŋlɔe aɖo ɖe mi to phone number sia dzi eye kpekpeɖenu ava na o. Where you can fill your name and personal statistics. Let's do that. 93 04 38 38 that you can send your name and address to. Blacheke vɔtɔn naɖeke o kple ne blatɔn vɔ nyi eye naŋlɔ nu kɔ o kple phone number wa kɔ yi me ne lia naŋlɔe ɖo ɖe phone number sia dzi eye wa Mawu ƒe amea Mawuviwo akpe ɖe ŋuti o eye nalike le nyametsotso tsatsia yi ke ne wɔ le fiasi ya ne tsɔ agbo na Kristo le be Kristo ƒe nublanuikpɔkpɔ ne su ye si eye Kristo ve nu le fiasi ya ele be na yi edzi le tsatsia ya me eye kpekpeɖenu woakpe ɖe ŋuti o ye be woakpe ɖe ŋuti o be woatem akpe ɖe ŋuti oa naŋlɔ ŋkɔ o kple ekɔ yi me ne le phone number wa naŋlɔe ɖo ɖe phone number sia si na me lia dzi 93 04 38 38 blacheke vɔtɔn naɖeke o kple ne blatɔn vɔ nyi ne le wɔ esia vɔa na ge ɖe gbedodoɖa me enu yi dzim ne lia na gblẽ na Mawu o gblɔ na Mawu be Mawu megato ŋuti nyo le sɔkpɔɖenuwo sɔ ɖo ŋkunye me eye ele be nye tsã maxɔ tɔnye fiasi ya do gbe ɖa kple dzi blibo eye na sɔgbe nɔ gbedodoɖa me ne mekpɔ ŋlɔ ŋkɔ o eye ne wɔ nyametsotsoa ne mekpɔ sɔ ŋkɔ o kple phone number ɖo ɖoa megaŋlɔe bo lo kpe gbɔ na wɔ sɔ phone wa eye alɔmemɔvi wa alɔmekaƒomɔ wa cellulaire wa tsɔe eye naŋlɔ ŋkɔ o kple wo ŋutɔ
ngongloje phone number wa kapo mojesi wa nangle adode 93 04 38 38 so portable wa e nangle adode 93 04 38 38 allo blasé que votre na de ko klene blaton voni et TPCA TP ne le Togo mais le Togo panique major na so plus 228 aso donc on a nglo justicia phone number sia e na tim a nglo nko wo ple ko imenele won to phone number wa portable numéro wa na so aroda be wa perentio kere gbedotora me wo ike le toji le TPCA TP kenele le hihia pe kon eneo katame no vi to gbedodoraji benare na honukunu to gbedododa le dokiota to gbedododa le pomoata to gbedododa le donomata eye na to ma ubia be mawu wonade ne poa pode nuo ne se pode nuo ne se da se didio edojo azon kaka wa gbro amen mamleto a nukunu do la gede agbome eye we anye amegbato adidase yi gbedodora jilo amole gbedom davo medo le gbedom davo melopom amole gbedom davo ocha gede gbedodora me do gbeda pleji do gbeda ple khosi do gbeda eye na gblonya de na mawu bia mawu be kaka wa gblo amen mamleto a nye chama hotonya ma honukununya ma hodoyonya ma hokatutunya ma hokokwenyenya ma hojesinya to gbera fipodo no lopagba wa jo la gbome Kristo ponu blaninam te gogo amenwe fiazikpia be wa ponu blaninao be nu blani popo na swasio be na wa hona le hyanhyagbe be wa hona le hyanhyagbe ho pe gamenyesia dogbera please wave the flag. Let's see the flag. Wave that navi no gbedodorame God bless you. Let's stand mawu up ne now yirao as we bring minami our acho Father, Lord, nyacho back again. minami acho le mia papoji eye mia homo pe amea ye nukunu yo miele la lakpoa ne mia ho le mia pa gbome. Somebody there, praise the Lord. Kafu na mau You know, nyinya if it was by marriage, ne de wo nye jinayere many people were Me- queued up anye amegedo and they'll get nothing. ola va vo oma honare ko vo to nu blani popo meye The miracle nukunu ade nukunu asra adegbo le tepesi atepe kenele doyoyo adegbo le tepesi atepe kenele television, radio, nele online, me kafi ne lolo me kafi ne le miape monu ikeji ne tole le miape nko semu ne le Africa ya ablochi ya America ya tepesi atepe nukunua ezogbo na gbo ewele radio adi ewele radio agbo eye ne le miape nko semu eye ne le miape gbesem ne gbo amen zigede eye amen maglom ne le a akpe me vava la gbo me you have any challenge? adikade le agbomea ko asiji eye na ko asi VELIA adare afike kuhia le nao afike dolele ale nao esi mi agblo amen mamleto a na dodo ki okpoko na kpobe na nukunua evado yemevo nukunua ejovo eye enu ike mete wona tan la na to na de asi ewowo me ne sogbe a mebe ne sogbe a Father, fofo in Jesus' le name, Yesu pe nkome loving God, lɔlɔ pe mawu merciful God, nublani kpɔla mawu nu teƒe wɔla that cannot mawu yi ma te ma do kponu o I pray tonight, aƒetɔ me do gbe ɖa fiasi ya be ame sia ame yi ke le teƒe ya ame sia ame yi ke le radio gbɔ ame sia ame ke le radio jive ya fifi la le teƒe sia teƒe wo lɔlɔ kple wo nublani kpɔkpɔ wo ganyenye wo nusẽ ɖi ɖe gofia le woƒe agbeme fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. every sickness,
Dolele sia dolele. Dolele sia dolele. Vevesese sia vevesese. Nous tete sia nous tete. Et domadamada sia domadamada. Me desenao. Me be Togo le Yesu pen comme. Nous tete. Do la fima. Nous kou baname. E vo. Plibo e jo. E to kuku e jo. Adava. Dolele. Pote agba ona jo. Ayiku pe dolele e vo. E fuma. Yike evu do la menchi me dese be evo nous dolele de pepe yike le wonu chi la me e wenu e vole Yesu pen comme apeto me do gbera be doyoyo ne va me le tepe sia tepe nukunu ne va me le tepe sia tepe apeto kasia mesia menchi nous blani papa pe nukunu doyoyo to nous blani papa me gadede to nous blani papa me we na mesia me cho ameyo kata le radio aji ameyo kata le se radio JVA ameyo kata le phone odasi ameyo kata le church pa me o le se gbenye le tepe sia tepe a nukunu pe zonde de na mesia me akpena wa apeto akpena o menye bene wefo le Yesu pen comme me do gbedale. Amen. E fame. E wena o. E yodo o. E dega o. Dodo ki opo. Nukunu a chore gbo o. Nukunu a do gbo vo. Pasikpe na Yesu. Mebe pasikpe la pe amela. Pasikpe afinele. Pasikpe na Yesu. Yesu enele pomna. Yesu enele pomna. Ah, pasikpe na Yesu la. Ana nenema kona tema po na Yesu a. Ye keke kwema. Pasikpe sesere na Yesu. Amen. Maupe gbogbo le sodem. Maupe nu se awo tu kaevo. Azona dodo ki opo. Do no nku opo. Do nchila opo. Vevese si ado opo. Bobo na chitre na chikpo na zonle nyagban na osan chitre e na so zonle. Adeku adema ponuma do ekpo enu matema wotan wa we e na kpo apeto akasinchu let's begin to bring the people out. Let's start to bring them out now. The power of God is moving. Those who are moving, please stay where you are. Novi dodo kyopo la pe ame dodo kyopo afo etutu na o ya zon linya gban attention po titre zon check up dodo kyopo it's happening already. ele va me vo I want to see e va me vo eye enui apeto awona wa na dori agbobe hallelujah akapu Yesu Kristo mekenye gbanto mekenya me gbanto. Then let's hear you shout hallelujah if the Lord do uli se serebe hallelujah apeto akasinchi eye wo yodo. It is happening there. Ema Put your hands together. jijogli le dilapere medavo hallelujah le dilapere medavo poasikpe na Yesu poasikpe na Yesu. Yes, we are still checking. Who is number 2? Todo ki opo mekenya me velio do ki opo amevelia Back right hand. do ki opo novi do ki opo eye na dori be hallelujah ba mo na nye Start coming out to the front to testify do to ki the opo goodness of the Lord eye and put the devil to shame. na so portable wa Keep on checking. na so alome kapo me viwa Keep on checking yourself. eye na yo And all those who are moving, please Na stay yo. where you are, blashe ke voton because the Lord na is de ko approaching plene already. blaton voni We are waiting blaton for voni number 2, eye na number dida se 3, number 4, mi te 5, non 6, po 7, 8, me 9, velia 10. ametonlia menelia me atonlia me adelia
God bless those who are checking ame nyilia ame wolia kaka sɔ yi come out, please. eye tɔ yɔyɔ yɔ geɖe kame 93 To the Lord. Give praise to the Lord. Put your 04 hands together 38 for Jesus 38 Christ. sɔ kafukafu na mawu sɔ kafukafu na mawu eye na di da se na do mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi fi sia fi ne le ƒoasi kpe na Yesu ƒoasi kpe sesẽ ɖe na Yesu ƒoasi kpe na Yesu sɔ alɔme kaƒomeviwa eye na yɔ 93 plus 228 93 04 38 38 na di da se eye na kɔ mawu ƒe ŋkɔ ŋuti na do mawu ɖe dzi na sɔ kafukafu na mawu eye na sɔ kafukafu dzidzɔɣli akafu mawu vevese sia evɔ nutetea edzo akplolia edzo alelia edzo mawu ƒe amea etu ka mawu ƒe ŋusẽ ɖe mía dzi mawu mate ma do kponu mawu mate ma do kponu o ewɔe na o kpɔ dzidzɔ yɔ eye na di ɖe ase sɔ da seɖiɖi wɔ sɔ da seɖiɖi wɔ ɖo ɖa yɔ eye na di da se ŋlɔ da seɖiɖia na sɔe ɖo ɖa to WhatsApp dzi ame nɔ kekevi me etsitri ele ɣe ɖum kplibɔtɔ ame kplibɔtsa ekplibɔ tsi anyigba mate ma zɔn etsitri ezɔzɔm wotu ka mawu ƒe ŋusẽ ɖe dzi wovɔ ye ale mawu wɔ na ame mawo tsi kpo le di ɖasia ewɔ na wo tsa ewɔ na wo yɔ eye na di ɖase plus 228 93 04 38 38 blashe ke vɔ tɔn na ɖe ke wo kple ne bla tɔn vɔ nyi bla tɔn vɔ nyi eye ne mele Togo ƒe anyigba dzi oa nasɔ ŋlɔ dzesi na ɖe ko alɔfa ve bla ve vɔ nyi asɔ ɖo ŋkɔ na phone number 00228 na ɖe ko alɔfa ve kple bla ve vɔ nyi bla sheke vɔ tɔn na ɖe ko kple ne bla tɔn vɔ nyi eye na di ɖase akafu mawu ewɔe na o aƒetɔ aka si ŋuti o eka si ŋuti o yɔ eye na di ɖase sɔ ɖase ɖiɖi wɔ ɖo ɖa na tem ale awɔ vocal asɔe ɖo ɖa na ɖe ko alɔfa ve bla ve vɔ nyi bla sheke vɔ tɔn na ɖe ko kple ne bla tɔn vɔ nyi nɔvi di ɖase na kafu mawu eye míakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o meka fi ke ne lo ne le aplawu me ya fi sia fi ke ne le teƒe sia teƒe lome dzua teƒe sia teƒe ne le yɔ eye na di ɖase elabena mawu ƒe ŋusẽa wotu ke ɖe agbo me vɔ aƒetɔ aka si ŋuti o gadede nuku ƒe gadede si wɔ nukunu ye mawu wɔ le agbo me eɖe agbama ɖa eɖe nutetea dzo eɖe dɔléle ma dzo dɔléle ma etrɔ zu gbeɖegbe ƒe nya dɔléle ma ɖe etrɔ zu nutsinya xoxoe le agbo me evɔ
Aƒetɔa yɔ dɔ wò. Aƒetɔa tuka wò. Eyɔ dɔ wò. Eyɔ dɔ wò. Do ɖokuiwò kpɔ kpɔtɔ. Do ɖokuiwò kpɔ. Do ɖokuiwò kpɔ. Aƒetɔa ewɔe vɔ. Plus 228. Phone number yina yɔ. Kapomo yina yɔ. Adi da seɖo ɖa ye mana mele. Plus 228 93 04 38 38. Plus 228 93 04 38 38. Nadeko, alpha V, blave voni. Emanye Togo pe Jessia. Eye, nombre toi yenye, blasé que voton. Nadeko plene. Blaton voni. Ma perentiolo. Ne me doro ki opore. Ma nyanu ma wokwa kwere. Ne me do mi kwa da sedidi mo yo kata miesia wo do ku opo ye o ten do jesini ma wo lo pa gbe me wo chare do ku opo enu imate ma wo san wa we enu imate ma wo chan we na po be ma wo penusia edeye gbo mi kwa yima. And as we are interviewing people now, da sedi do le ji yim amo gede kame fo amo le gede kame o le so to ro da novi me ga here me gbo so to warora didase eye na kafu mawu na debubu mo pen country aha mere male redu la fame mere male ase cho ga jim le afame mere male jijo pom a mere ma chikpo le do le baji le kwanjira mawu we Pascode na Yesu. Pascode na Yesu. Amen. Amen. Yo do ki o po wa o ko yen be na de family o pa gbe mi. Do ki o po. Atima le so zona da silenci zon allez le zona ça zon tension va pour il va les zon akpareka zon ma upenusia e kantiu Yesu ka sintiu e ponu blanyu na ola Yesu ponu blanyu na o e ponu blanyu na o e ne bia be Yesu ponye nu blanyu e ponu blanyu na o. Nous blannu pokpo pe doyoyo soasio. Nous blannu pokpo pe gadede soasio. Amen. And we have some people already lined up to testify. Amo gere kamevo. Still want to wait Ye. Maybe one more minute Wo di dase. to check those who are still Magana mi chirika. Bere na dodo ki opo. E gbogbo ma chikona mu ma no gbogbo ma ga no gbogbo ke dodo ki opo. Ame yo dodo ki kwa wa o ya pe nele dodo ki kwa na pe eye na do eye na ayo adidase yo na didase do alo apo do afo apo do onku apo. Now we want to listen to one testify, others are lining up. Don't go home without checking yourself and testifying to the glory of God. Now the first testifier. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise the Lord. Kafu na mau. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa. Lórí ọwọ́ mi tí mo gbé dání yìí. Ó ti rẹ̀ láti bí 5 years sísí kẹ́sẹ̀ ló gbé mi wálé láti ìgboro Èkó tí mo fi dèrè Kwara. Odidi 3 months lọ́wọ́ mi fi fọ́ lójú tí ò rí náà. But ìgbà tó stage kan ojú yẹn máa lákalẹ̀ ó máa pọ́n bí ẹ̀rẹ̀ náà kò lè wo oòrùn kò lè wo ta kò lè wo iná. Ní àná tí mo gbé dé ibà yìí mo daṣọ bò mọ́lẹ̀ sórí bíbí oríṣi àmbẹ̀ yẹn ni tí ò lè wo ta tí ò lè rí nǹkan kan. But lónìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló lọ́wọ́ sókè tó ní mọ́mì mi mo rú dádì ó bu iṣẹ́ àsókè ó ní mọ́mì mi ó ní ẹ̀wọ̀ ọkọ ó ní kíní kan fò lókè ó ní
ní kíní kan fò lókè mo ní ṣe orí tó fò lókè Ọlọ́run rí ẹ bá mi yìn Olúwa lógo ẹ bá mi yìn bàbá lógo mo ní Put Olúwa your ṣe hands together for Jesus. gbogbo ibi tó gun ayé mi kù sí lẹ́nu ayé mi àtọ́kọ́ mi 5-year blindness. Ọlọ́run bá mi ṣe yòókù mi gbàdúrà. Kafu na maumia poisi pergara na Yehowa nkugba devia pa nkugba attention nyesia kake eye no ajoy le Lagos eye wo zon tova ejua metepeya hafi wova etakpekpe metakpekpe hafi devia bebe nkuba hu azon eye egbea esi mawa me dogbera megbea eye devia pa nkubu eye wo le nu sem azon. It's all, what is it called now? The flying machine there. Devia la nous pomme azon eye devia globe na be azon matia kpo na le jojom na le jojom azon bien poisi que garana Yehowa. I tell you, that's the finger of God. Oh mon père nous sait le do le tepeya. Check yourself now with that alone and come. Amen. Another testifier. Praise the Lord. Da se di Amen. bubu. Hold on, brother. You see, it's very sweet. to Bien no listen vieux to mi kwa other people's e vivi na le bubu mi asen mi no bi bubu obe da se di Your own is there with you. o han to han le akpa de ka le nti o e ata doro kyo kpo kwa na kpo ale si adi kamajo Or set to heaven, and heaven answered. gbedodoro si acho jipo e o cho jipo nto me ke o cho Who's been blind for eye 5 mianto mi kpo de bi ma si ponku gban pe attention nye sia eye mi kpo ale si ma obunku na de via o han doro kyo kwa na kpo ale si o han kpo da se di wa nko yenye Peter Fingered sheep for the past 4 months. a lovi novenyam a sivi de novenyam yi aɖewo nye va sia va yi ne medzi manɔ nu ŋlɔm kɔ me kpɔ be alɔvi sia ve nam asivi ɖe ave nam ale gbegbe eye eva nɔ bena be meva zana alɔvi bubu azɔ medo gbe ɖa eye mawu wɔ na yɔ hã eye makpɔ be nye hã ma awɔ na wò hã azɔ matea lé nuŋlɔtia eye matea ŋlɔ nu ale si ne dzrom eye nye be asivi ɖe ale azɔli wo le zɔ ɖem abe ale si wodzia. Please, can you write with the thumb, hold the pen and write? Obe azɔ mia te mia de ko na nɔvia be ate ŋlɔ nu kple ebe asivi ɖea eze miekpɔ ale si wole nu ŋlɔm kple ebe asivi ɖea awo kafu na mawu God bless you, brother. mawu ne yra mi. He has, I'm a medical practitioner. He has what we call trigger finger. That he's unable to use his finger well. Arthritis, degeneration. So once the finger bends like this, it will not turn back unless he pushes it back. Aha ebe ba asivi ɖea ne ye ŋlɔ nua asivi ɖea tina nenema ne ye me sɔ asi bubu tsɔ dzo ame dzɔna o eye azɔ la ete le dzɔdzɔm. Praise the Lord. Kafu na mawu. Orúkọ mi ni Aliu Jamiu Isaiah. Nígbà tí ọ̀kadà ni mo máa ń ṣe, so mo á gbé ìyá yẹn wá fún mi ní track bí bàbá Kumuyi ń bọ̀. So tí má ti ń ṣe ọ̀kadà lọ, tí má ti rí ibi tí bàbá ti ní program, màá park. Àwọn yẹn máa wò mí pé ẹ rí ẹni tó ṣọ̀kadà, ó park òun bàbá Kumuyi. Suddenly mo wá gbọ́ pé ní bàbá ń bọ̀ wá sí Kwara mi báyìí. Mi ò dẹ̀ ní fóònù lọ́wọ́, mo ní Ọlọ́run mo fẹ́ lọ rí bàbá Kumuyi. Mo dẹ̀ fẹ́ coverage bẹ́ẹ̀ mi ò ní fóònù. Ó dẹ̀ díjọ́ kejì ọlọ́dẹ̀ ṣe fóònù. Ìgbà tó máa díjọ́ kẹta ọlọ́dẹ̀ tó ṣe kámẹ́rà. Mo ní ìgbà tó wá yá mo lọ play ball ní kẹ́bi 2 years ago. Tí n bá lọ sí toilet wọ́n á gbé mi wálé ni because tí n bá ti lè bẹ̀rẹ̀ báyìí mi ò ní lè dìde mọ́. Nígbà tí dájú wa ní ká fọwọ́ kan ibi tó dùn wá
mo ṣe fọwọ́ kan orí mo tún wá fọwọ́ kan ẹsẹ̀ so suddenly mo kàn jáde pé bíi pé nílẹ̀ pàkàn gbé mi ara mi kàn ṣéèkì so ẹsẹ̀ ilé báyìí mo ti lè bẹ̀rẹ̀ báyìí mo dẹ̀ ti lè dìde padà mo fi ògo fún Ọlọ́run. Put your hands together for Jesus. This man had been Mia invited poasi to kwena Yehowa. advance in the Lord, various meetings, crusades, and he'd been trying to attend. But then tonight he came to this particular crusade with the problem. Mia novia va te pe ya kpakple ye pe kuhisi wodo pe wieve sonye sia eye ye pa fo pe kuhisi do mo le kpakple jime pe veve doa e kata jo eye nto de kamete zona chao azon enona veve semto gake tso zaya mea esi ma ba me do gbera megbea ye pe veve sisia jo ye pa fo wo la zozomazon eye won to kwa le si wo le zozom da blo amen god esi atami le gbogbo na o hamena ne me do do ki o po a ma po le ke be kuhia ma po le ke be ma o pa asisi wo do a da se di bubu kafu na mau to mo pa menu ve mela nkonyenye Usman eye macho majima dakpe na mau de ye pe domenyo kata si wo onam le takpe siame eye ba afonye no venyem de ko la bena de tom la forme eye ye wo de sia de kanu si to ya meldo eye esi mo mia fo Pasteur dogbeda eye ye khose ye manya le sinwa jodoro gakanwa Togo eye azon ye tele zomye kafu na mawu ebe nu ka joro mia no ba fodio ebe tan ye mete zona chan eye azon ya ti azon ya ti atikpo ele mi kwara le tikpo tim ele kpo tim awo mia kafu ye ho aponko The brother testified, said he felt electricity. mi kwa ebena esi ma pa mele gbedom ye si abe de electric foi nene azon ye le zozom nwe mi apwa sikpe na Yehowa. Amen. We're having GCK Global Crusade. Mi So as God is blessing us mi here, ganglo bena be mi le takpekpe a om la fisia fio eye mawu le mi ayeram le tepe ya mawu le mi ayeram la fisia fi han mi joyi kam azon ne mi asa monsieur le fi ma da se di mawu nu gan le takpekpe me le ekame esi mi le gbogboma mi ayi Nigeria pe ju comme pe aniere mia novia de da se di mama be tonye sia ye no vevesem chokudo epufo nyanchi eye esimo pa medogbe da ye khoka chuchu amebubu blobena kafkafuna mau From there, we'll take you to Lagos. eye mia yi Lagos afisi mi kwa falo yi Mary sinele gbogbomena be mawu le da sedim chonu si mawu le pa gbeme pe ve onye sia son ye le nanne no zomle ye penchi la mega ke zan ya me si ma fa me dogbeda eye amen mamle si mi gloa enu sinono zomle ye pe la mi abu eye azon nu mama galafi make o ye kpo ye be kachocho boluwa ti fe ade ebena ye no mau ye le mau kafum elabena nanne no zomle ye pe a forme gaka wo troya
esi ma pa me dogbe da vo me gbe kwa de ke pe veve sese a ejo eye wo vo kafu na mawu. And we have this from the Telegram group. Eye mie xɔ esia le Telegram ƒe kaƒomɔvi ɖoɖoa dzi ebe egletisi ne va yia ye kpɔ nane And a peppery sensation whenever she passes through. nane nɔ veve Connected for the program. ye nɔ nane me tom tsɔ ku ɖo ye le yeƒe lãme eye enu siwo katã nɔ nu sia ɖem fia be ye le veve sase ma esi ma ƒe me do gbe ɖa ye megale nu siawo kpɔm ko eye ye megakpɔ nu siawo ƒe ɖoɖo dzedzem ko miegakpɔ ɖaseɖiɖi bubuwo. Mianɔvi bubu nɔ ƒom tso vevesese blibo le lãme eye miexɔ esia le dzi Pasteur ƒe kaƒomɔvi ɖoɖo Facebook dzi ebe ŋkeke aɖewo nye sia ye nɔ vevesem le ŋkume nɔ vevesem le yeƒe ƒodome kpakple ŋutilãme blibo katã gake eye Mawu me do gbe ɖa megbe koa ye megale nu sia sem ko esia ya nɔvi bubu bena be Mawu ɖɔli yeƒe Mawu subɔsubɔ ye gble Mawu ɖia eye geɖewo nye sia gake esi Mawu ƒe me do gbe ɖa eye wo do gbe ɖa ɖo gadede ŋuti la Mawu na be yetrɔ gbɔ yeye kpakple Mawu. Ame bubu be yetɔ otsulo Kristiana ebe kafukafu na Mawu dada nye tsɔ yeƒe agbe na Mawu me dzidzime eye azɔ la nye dada trɔ zu ame si trɔ zu Kristo tɔ azɔ eye hafi miatrɔ yi ame ya tɔ Goodness Be the Me le dzadoa ebena mexɔ nukunu menɔ veve sem geɖe gake edzo eye wòdzo tsɔ yi mavɔ azɔ miatrɔ yi fi si wole takpekpea wɔm le miaƒo asikpe na Yehowa. Esia ko miatea wɔa miatea wɔwoe ma lo. Amen. Magblɔ na mi be Mawu ƒe asi le azɔli dem ne miatea wɔ abe ale si Mawu wɔ na mia hã miakpɔ nu sie Mawu wɔ na mia hã. Miase hadziha. Miegala modom kpɔ miegala ɖaseɖiɖiwo sem eye miase nu siwo katã Mawu wɔ na wo eye mexɔ se be mia hã miatea do mia ɖokui kpɔ eye ne mi le sia wɔm miakpɔ be nukunu geɖewo le dzɔdzɔm le Yesu ƒe ŋkɔ me miagblɔ amen gã aɖe. This small announcement for those who are staying back tonight. Your feeding has been arranged, so don't let the food waste. Hold back and take your supper. And let's not forget also tomorrow morning for the impact academy. Chondi me miaɖo ŋku na wo sɔhewo bena mia katã sɔhewo katã la wokpe chondi na woƒe ɖoɖo si nye impact ƒe ɖoɖo la.
coming by the miracle of mercy. Si monsieur mete kwa gomele wotra echo watiava kwa klope da sedidio watiava kwa klope kokpo da sedidio. We bless every one of us in Jesus. Eye mawayira mi dometo de sere le Yesu pen comme amesi da sedida bubu. Kafu na mau. Kafu na Yesu. Nkonye Babalola Mary. It happens that I've been Eva va mabena. last year. So in the month of March, the Lord healed me. Praise the Lord. Le puis après le titon lia mea. Now I'm able to fast. Praise the Lord. Mau yodo e chala ye mete ona ntisi do azon la ye va no yete le ntisi do o mazon. Mia poisi pe na Yehowa. Use pe do alo abile dome. Pe do de via le lem e yo khoka tutu. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise the living Jesus. Kafu na Yesu Kristo. My name is Samuel. Nkonyenye Samuel Bestin. Since when I have came to this program, I felt Chogbe sigbe me va te poya e me va ta ko me nona vesem lentila me tanon dunyam eye me nona vesem le podom ha eye ma ba me globe mia cho si dara fisi ne le mia vema eye cho ba si dara ye be podoji cho dara tadi eye esi mo va me dogbe da me gbe ma ye va ko be na de ke me gale wo yem ke kafu na mawu. praise the Lord. Kafu na mau. My name is John Joseph. Nkonyenye John Joseph. My testimony goes from I have neck bone pain. Since where I'm going to farm Sunday, if I carry load, I will be feel the pain. Sometimes Devia penapa ye bebe sesanye pume donde ba forme eye ne ye kon kpekpe kwa evena ye na bebe sem eye esi va ye no megbodo eye mo ma no gbedom na ye globena ba pia church dara afisi no mia vema eye cho afi dara afisi no veyema eye ye khoye pe nukunwa ye mega le bebe sesa semko kafu na mao. Praise the Lord. Put your hands Yakafu together Yehowa, for Jesus mia poasi pe na Yehowa. Again to re-emphasize tomorrow's Maga great avalanche. de kpeji be na be chosi ne gona echijaja ajagede e ya nye sohe opo dodo siwa wo enyi impact e wa va me chonji me. Campus students, this is Dunsin Oyeka. It's so Josin Oyeka e be mia e le mia kpem haji la Josin Oyeka le mia kpem na chosi pe nkeke si ava me nkeke bla ve va ton lia le tiame si a to dodo aji pakle mia pe pastor Kumuyi e ya e aklomi mi do to myede dodo ado lisi atia tro agbe blibo cho imavo eye me nya be na be cho dodo atro mi pa gbe me kanu si o mi le wade nkeke si cho pen nkeke si ne gbona cho nkeke cho iya de na kpogo me le dodo me e dodo de anye mama alo e iya de simia adwo nu gedewo e anye dodo de simia be pastor le wo hom le juame eye o ha gbogbo na kpogo me le me. Praise the Lord. Kafu na mau. Those who are grateful to God. Amesio kata na jijokpom de mau penusio om eye o le jijokpom de nusio mau o chola kafu na mau. And here we draw the curtain tonight. Until tomorrow,
morning again where we're all gathering together, the youth. Tepe siae mia kolobado chos ne mia kata mia no du mechichiu soho amesiame ameso kata le dowo voyo gako ni soho kata la wo kata mia pele tepe ya pakle mia pastor eye mau anno pakle mi azo mia titre mia ba foji eye mia adakpena mau de nuso kata mau le zayame afisi afile hea kata me la mia dakpena mau eye mia chokafu na yama de dimetro alo gugo gadio katutuo doyoyo kata nuso kata mau mia kata mia ponu sio mau eye mau gale nu gan wom le tepe gedo si mia vas si dodo galeji maro ta kwa leji mia kafu yehowa eye mia dakpena mau bena mau akpe elabena ohana le tepe ma eye ohana naga de oda se dia de go mia honu gedo esi maule nu gedo chomna mia fofo mia ba pasola mia ha mia ho mia to eye echoa aganye nu gawo na mi le Yesu Kristo penuse nkola me mi dogbora le mia fofo mi tojijo de mi dojijo de nuso kata na wona mita akpeno no nus gawo kata sino na mi gbea akpeno de amesio trojime medakpeno de nkunota medakpeno de alesina gba kokucho la fisafi le hame medakpeno be alesinu gedo kata na wo gbea ejijo mi alegbegbe eye mi dojijo de nuso kata na wona mita mi dogbera ba na ho mi gbedo le Yesu pen comme fofo miedo gberabe nukuno kata la pakple nukunu podok sio kata na wole mia pagbemea mia gakpo nu kata gedewu miedo gberabe ameso kata la fima eye oho opo nukunu la nobody opo da seula eye wa dogo eye wa chokafu na ole Yesu pen comme apeto miedo gberabe na chorbe dodo sinegaleji ma na gazan sokho eye na go nu gedewu le impact pe dodo ame eye a gagner mon poponao ameso kata akpo gomo dodo ame la mi dogbera bana o maga trojo abale si over le Yesu pen comme mi dogbera na wo dollar mi bia be fofo na ga chonu sede ya mame na bana ga va chokwa klo nu seyeye na ga va klo amisisi yeye wa ga va klo nu 5 kple nu gedewo si mi ga khocho e ya maji eye mianya mesio agbago mi abako agbaglo kwa nukunu kula yajira o le Yesu pen comme afato simile jojomi ya pam la mi dogbara ba wa me gono no wa igba kula mi afisi mi lela mi bia ba ma pa me gono no wa igba kula le papa mo le Yesu pen comme akpena fofo de nous sokata na wona mita ela bana le Yesu pen kontra kola me mi dogbara le amen. Amen. Eye takpekpega amen mamla nyebe amen. Amen. Mauna yirao miaga kpecho.